Zdravo, ja sam učiteljica Svetlana, a današnju lekciju ćemo posvetiti muzičkoj kulturi za 4. razred. U pitanju je lekcija koja se zove Prima i sekunda volta. Primer pesme na kojoj ćemo prikazati ovu lekciju je u stvari U Milice duge trepavice, jedna narodna pesma koja je svima već donekle poznata. Prima i volta su oznake za ponavljanje nekih taktova, ali na taj način što ih pevamo različito prvi i drugi put. Kao što vidite ovdje imamo notni tekst i imamo oznaku 1 i oznaku 2. Šta to zapravo znači? Kada prvi put neki deo pesme sviramo ili pevamo, onda prvi put ovaj takt pevamo, to jest sviramo. Kada ponavljamo taj deo pesme, onda taj deo sa brojem 1 preskačemo i pevamo i sviramo deo koji je označen brojem 2, odnosno drugi put. Pa tako kada pevamo pesmu U Milice duge trepavice, bit će ovako. U Milice duge trepavice. I sad drugi put. U Milice duge trepavice. Razlikuje se melodija prvi put i drugi put. Naziv prima i sekunda volta potiče iz italijanskog jezika. Prima volta znači prvi put, seconda volta znači drugi put. Prima volta označava taktove koje treba pevati ili svirati samo prvi put i koji se pri ponavljanju preskaču. Sekunda volta označava taktove koje treba svirati pri ponavljanju umjesto taktova koje smo preskočili. Ako se pesma ponavlja od samog početka, posle oznake za vrstu takta ne pišu se znaci za ponavljanje. Evo ovdje možete malo bolje da vidite oznake. Ovo je prima volta i ovo je sekunda volta. U još jednoj narodnoj pesmi Razgranala grana jorgovana vidimo prima voltu i sekunda voltu. Zašto sam ovdje označila crvenom bojom kod slova U? Pa evo vratit ću prethodni slajd. Kao što vidite, originalan naziv je seconda volta, međutim kada prevedemo i kada pročitamo na našem jeziku kažemo sekunda volta, to znači drugi put. Tako će kod pesme Razgranala grana jorgovana pevanje izgledati ovako. Razgranala grana jorgovana. Drugi put ovaj deo preskačemo i pevamo sekunda voltu. Razgranala grana jorgovana. Iskoristit ću priliku da ponovimo i znakove za ponavljanje, repeticiju. To su u stvari ove dve tačke i ove dve tačke koje nama govore da deo koji se nalazi između te u stvari 4 tačke sve ukupno ponavljamo. U pitanju je refren. Oj lane, milane, grana jorgovana. Pa drugi put. Oj lane, milane, grana jorgovana. Nadam se da vam lekcija nije bila teška. Srdačan pozdrav od učiteljice Svetlane.